Reka nongere nguhereze ikaze wo gukurikirana ibiganiro bitandukanye bya Raza Media TV, mu mwanya tubagezaho ibiba biri kuvugwa. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi, haravugwa iraswa rya Colonel Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya M23, aho yarasiwe mu gitero bagabweho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iraswa ry'uyu mugabo rikomeje kuvugwa n'abakurikiranira hafi ibyabereye ku mirwano. Mu itangazo ryasize hanzwe n'umuvugizi w'ihuriro ry'ishyaka Alliance Fleuve du Congo rinabarizwamwo umutwe w'igisirikare cya M23, yavuze yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero mu bice bitandukanye ku bibuga by'imirwano cyangwa se ahasanzwe habera imirwano yahuzaga cyangwa se ahagiye habera imirwano yahuje ingabo za M23 ndetse na kiriya gisirikare gihuriweho cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rero Kanyuka yatambukije mu gitondo cyo kuri wa 24 rigaruka ku byo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zangije, avuga yuko hari kwicwa abasivile ndetse bari kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Uburyo bukomeje kuvugwaho Kongo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zanze gutanga agahenge hari kemeranyijweho hagati mu biganiro byabereye Washington, aho bari basabwe guhagarika imirwano. Lawrence Kanyuka kandi mu itangazo ntabwo yigeze avuga niba uyu Colonel Wiringoma yaba yitabye Imana, ariko abakurikiranira hafi iby'imirwano bo bakomeza kuvuga ko yarasiwe hafi y'imirima minini cyangwa se y'amafamu ari muri kariya gace ka Rubaya muri iriya teritwari ya Masisi. Aha i Rubaya ahabereye iki gitero ni hafi y'ibirombe cyangwa se ni ku bice byegereye ibirombe bicukurwamwo amabuye y'agaciro atandukanye ahakomeje kurwanirwa. Icyo kirombe cya Rubaya akaba ari cyo kirombe kinini cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kikaba gicukurwamwo amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu. Mu makuru rero akomeje kugenda acicikana ku mbuga zitandukanye cyangwa se mu bitangazamakuru byo mu karere ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga, nuko imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyamiranya ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abo bafatanyije, nuko ibitero birimwo biragabwa hifashishije indege zitagira abapilote zizwi nka drone, hakifashishwa ndetse n'indege z'intambara zirimo za kajugujugu ndetse n'izo bita Sikoyi. Imirwano rero irarimbanyije aho ibintu bikomeje kugenda byangirika. Ibi bibaye nyuma yaho bahora mu biganiro bya Rwanda, ibiganiro bya Qatar ndetse na nyuma yo kuva mu biganiro bya Washington. M23 ni umutwe w'inyeshyamba ukomeje kugenda uvugwa cyangwa se bashinja u Rwanda ko rufatanya nawo. Mu minsi yashize Repubulika y'u Rwanda hari itangazo ryasohotse rivuga ko hari imikoranire hagati ya bano bagabo cyangwa se y'abano basirikare ba M23, aho iyo mikoranire irimwo ko M23 ari abafatanyabikorwa mu buryo bwo kurwanya inyeshyamba za FDLR zawungiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutsindwa urugamba barwanyemwo n'ingabo za AFPR ubwo yabohozaga igihugu.
uyu Koloneli Wiringoma akaba yari umuhuzabikorwa ndetse akaba n'umuvugizi mu buryo bwa gisirikare, bakaba biri kuvugwa ko yarashwe ndetse yamaze no gupfa. Mu yandi makuru birimo biranavugwa ko Sultani Makenga ari we mugaba mukuru wa kiriya gisirikare nawe ngo yaba yakomerekeye kuri ruriya rugamba, aho amakuru agenda aturuka mu bice bitandukanye, bamwe bavuga ko ashobora kuba yarasiwe muri konvuwaye bari batwaye cyangwa se bari barimo, abandi bakavuga ko bari bari mu gice cyegereye ifamu yari hafi aho ngaho, aho ngo bari bahungishirije impunzi, ariko ntago bikomeje kuvugwaho rumwe ndetse kandi ntibiranemezwa neza ko uyu mugabo yaba yapfuye, ariko bamwe barabihamya bavuga ko yapfuye kuko abatanga amakuru bari ku kibuga cy'imirwano cyangwa se bari hafi y'ikibuga cy'imirwano. Rero ibijyanye n'iraswa ndetse n'irasana hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibaye mu gihe biri kuvugwa ko ingabo z'Abafaransa ndetse cyangwa se ubufatanye ku gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'Ububirigi mu gutoza igisirikare cya FARDC mu buryo bw'imirwanire igezweho, harimo guhuza ibitero, aho iki gisirikare cyagiye kigorwa no guhuza ibitero, kurwanira mu mashyamba ndetse no kuba bagaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye. Uyu musaruro rero wo kuba ingabo za M23 ziri gukomwa mu nkokora n'ibitero bikomeye cyane bya FARDC, ibi bije nyuma yaho nyine hatangiriye gutozwa ndetse no kuba bamenya uburyo bw'imirwanire igezweho, ari nabyo biri kuba hariya muri Warikare, aho ibintu biri kugenda bihurizwa. Ingabo za FARDC zikaba aribwo zirimo nyine ubu zavansa. Ibi bitero byabaye kuri ino nshuro rero biravuga ko ari ibitero bikomeye cyane cyane ko ari ibitero bya mbere bikomeye byagoye M23 kuba babasha gusubiza inyuma, kuko biri kuba hifashishijwe indege, dore ko ahatewe harimo agace ka Karehe ndetse n'uduce tuhakikije. Ahangaha aka gace ka Karehe nako harimo amasantere agiye akomakomeye, harimo ibice birimo ibirindiro bya M23, aha hose hakaba hagiye haterwa kandi hagatererwa mu gihe kimwe, byaje kugorana cyane ku ndwanyi za M23. Bikaba bivugwa ko abantu benshi bahasize ubuzima, abandi bakahakomerekera, cyane cyane ku ruhande rwa M23, aho hano hatari kugaragara abo ku ruhande rwa FARDC bahasize ubuzima. Ni update tuba tugenda tubagezaho hano kuri Raza Media TV. Ndagira ngo unkandire subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro tugenda tubazanira, ubwo tugira ibindi nanone tugenda tumenya ku makuru ku kibuga cy'imirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turaza twongere tubibagezeho. Murakoze.